9. maj nam je svima značajan i zbog obeležavanja Dana pobjede nad fašizmom, koji se svečano obeležava u velikom broju zemalja, pa i u Srbiji. Vladin odbor za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije angažovao je srednju školu Artimedija, odnosno jednu instituciju da se bavi upravo organizacijom svega onoga što treba da obeleži jedan tako veliki dan, odnosno veliki praznik. Sam 9. maj kao Dan pobjede nad fašizmom biće obeležen na više mesta raznolikim sadržajem. Ono što je centralna svečanost, to je Svečana akademija u Sava centru, uz koju će biti i prikazana projekcija filma Bitka za Sevastopolj, to je inače premijerno prikazivanje u Evropi, to je najnoviji rusko-ukrajinski koprodukcijski film koji upravo za tematiku i ima pobedu nad fašizmom. Osim Svečane akademije, tu je i trodnevni filmski festival antifašističkog filma koji će se održati u Jugoslovenskoj kinoteci i gde ćemo videti nekoliko, ajde da kažem, različitih segmenata od dokumentarnog antifašističkog filma preko igranog jugoslovenskog, odnosno partizanskih filmova, pa do filmova novije produkcije. Na samom festivalu učestvojeći i brojni autori tih filmova, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Pored svega toga, tu je i koncert Rambo Amadeusa, koji je tako veliki poznati borac protiv fašizma, tako da cela ta organizacija oko jednog takvog praznika kao što je 9. maj je na nivou koji i dolikuje takvom prazniku i borbi protiv fašizma.